Zlodej! Kradol v kostole! Chyťte ho, je to zlodej! Nájdite chlapca, zadržte ho! Ukradol kalich! Prosím vás, chyťte ho! Je to zlodej! Ukradol kalich! Ukradol ho! Aha, tam je! Tam je, chyťte zlodeja! Chyťte ho! Chyťte ho! No čo je? Schovajte ma, prosím vás. Skoro ma dostali. Bež do kostola a požiadaj o azyl. Hm? Rýchlo.